Razumiješ, ja govorim je li ono Boro Li ili je Boro Li, nego čuo sam za neko predavanje ovdje u gradu, pa ću ja pogledat o čemu se radi, o Šitivić. Ja sam čuo da je došao neki doktor, jel tako, veterinarske neke svjetlosti, tako? Vedi, ja sam ti rekao da nađem o čemu se radi, ali ću pogledat to predavanje pa da vidim o čemu se radi. Ja ću isto doći obavezno, mislim doći zbog sebe i zbog zbog sviju nas i zbog sebe i jel tako? Recimo gdje ti onaj pas što si ga nabavio prije 3 dana? A od krepe. Onda lizanje, dudlanje, onda tucanje, pa krucanje. Ne znam sam jebo, niti da sam jebo, njujem njega, nije bitno, brate, treba samo jebat. Dame i gospodo, pričekajmo doktora Luku Lovača. Nažalost, okupili smo se u vašem gradu povodom vaših obitelji, very tužne obitelji, kao što i sami znate, ljudi iz vaših obitelji možda su također. Današnje predavanje se zove Boli droga, negid yoga. Dozvolite da vam se ukratko predstavim na sami početak. Moje ime je doktor u Ameriki godinama. Ja sam, kao što vidite, naši gori list, ali živio sam kao i većina bolesti koja se dešava u našoj domovini. Mi sumnjamo da je ova došla iz Zagreba. Samo 11% braći i sestri još prakticira seks. I najavanje naših ljudi. Čak smrtnost od joga je maksimalna. 110% ljudi koji koriste drogu su umrli. To znači da su neki umrli čak 112 puta. Nemojte se smijati i budite ozbiljni, to je u drogi moguće. Jer ponekad upozoravam vas, ponekad znate da ste drogirani. Vi se ponašate čudno, vi se teturate, zaličete u zidovi, gdje ćemo vas mi pokušati izliječiti. Ako treba, posudite novce od Isusi i provjerite, testirajte se i vidite da li ste drogirani. Nije skupo, zdravlje je. Ja bi se usudio reći. Doviđenja, sin, i puno vam hvala. Sestre! U Zagreb sam došao da sredim nekoliko ljudi, drogeraša koji truju drogom, nekoliko ljudi Sinjana. Ali sad moram pronaći prijatelja Bojana da mi u tome pomogne.